niki adnya sane iwang kadia sapunika sida antuk titiang midar yang munguwing yadnya ne mangkin kebaos yadnya ne punika iwang nangun yadnya para deritat kalei pertak jane tawi para bakte nih pacang nangunang yadnya mapi raris dari kale punika raga raris nyungsang yen rasa-rasa yang pemargini utawi pidab-dabe kalaning nangun yadnya duaning idewek sugih mapi-mapi tiwas raris kalaning yadnya raris nangun yadnya riantukan mapi-mapi tiwas nika kisah di ngawusane yang rikalaning nangunang yadnya wantas yeside antuk nangunang yadnya salit pisan bacakan yadnya sane paling niste yang punika alit pisan nangun yadnya mang dari sejeroning penelasan nangun yadnya utawi perbiyane mang akedek punika nelasan sane lacu Dewa Ratu Agung ini mangken baosang malih rasa-rasa nyungsang pisan puniki pemargine
riantukan iraga wantah janak lacur utawi tiwas mapi-mapi lantas wibuh mapi-mapi sugih rikalaning mayatnya ne alit ke mad katurangan napi awanan ke bawas mapi-mapi duaning dewek wantah janak tiwas metur aris aras kemah dari sejeroning pikayun dari kalaning mayatnya raris nangun ya denyo rasa-rasa tenjeng ngetekin dari sejeroning daging padewe kane raris purun nangun yadnya sani mau tame nangunang yadnya sani luwih ageng pisan ya denyo puput ngadol cari garang utang atuh dewa ratu agung duaning pangkah di sejeroning pikeun hanut dan anak yani sugih kalaning nangun yadnya angkung sane ketangunan niku kiawinan akeh lah para bieu urusan makarya urusan mayatnya rereuheur aris ling pegawe LPD nih dereke kocap bali duwi inggih riki raris patut taler baosang ring genah ke puniki wantah je ke baos bali duwi puni jagat kadasaren wali riantukan ke baos ingyan punike make wiwit jagat Bali ini wantah je kedasarin ban wali kedasarin ban yadnya bisa ineke punike tesane wantah je patut kasungsung kategen
antuk pertak jano ni kayang kaukas rikiring jagat Bali ni pina kebisame Resimarkan dia dok rikin ineke punika pengawit nawantah dokrian sedawa gitu yang maher si marhan ye nedunin jagat Bali ni dawa gaida nangon wali doke punika ide yang maher si marhan ye nangun niatnya nangunang wali ne marupa panco datu ia cokocap doke punika ide yang maher si marhan ye nangunang yadnya rikiring jagat Bali ni ngian punika yadnya panca datu ngawin nang jagat kerto semalih keris sepuput ide yang maher si marhan ye nangun yadnya rikiring jagat Bali Dewa Ratu Agung mawit punika jagat Bali ni kerteraharja nekatami jantos mangkin kaluwihan jagat Bali ni wastu deg-deg kerteraharja ketamiang kayang kaukas kayang kemangkinan tut ipertak janna ngudiang agung manung kasin nedrasan jagat tuan sing kepikayun bandir dadi ada jani anak bani lakar nungkasin nyandegang sing lakar manganak mayadnya sing nganutin dereste kertan jagat Bali